Pozdrav veliki sa Prukljanskog jezera, evo ove predivne oblake što vidite. Uživamo sad u njima, Ilija, evo, Ilije u pozadini. Nas dvojica tu malo gledamo pa ćemo spustiti do samog jezera i okolo malo prolunjati, a evo ja sam se oduševio ovdje kod njega u dvorištu, kažem, takav pogled, takvu kuću lijepu, uređenu i stvarno nisam dugo vidio, niti sam bio. A ovo je opet drugačije nego Bukovice, nego kod mene. I kažem, kad su me pitali ljudi često ovako gdje bi mogli za prenoćište apartmane, da se kome da se jave, pa evo ja kad sad vidio ovo prvi put da sam naišao, ovo je prvi put, Ilija, da sam ja kod tebe sad naišao, evo pogledajte ovo. Pa gdje ima ovako lijepo da se dođe, da se odmori, kažem i za vas koji ste iz ovih krajeva, a da hoćete eto malo da obiđete ovaj kraj oko Skradina, Prukljansko jezero, ovu prirodu. Mislim, nevjerovatno izgleda, evo ja sam i dalje bez teksta, a Ilija i ja smo se nedavno sjeli u Skradinu, ispričali se malo i ja sad evo svratio, nisam ni znao da je ovako lijepo. Pa ćemo se spuštiti do Prukljanskog jezera, Prukljansko ili Prokljansko, kako god ko naziva. Ali evo da znate, eto ako bude mjesta, sad na ljeto kad bude krenulo se, ako bude mjesta i ako Ilija bude to sve sa njim vidjeti, možete se meni isto javiti njemu, pa ću ja njemu. Ali da znate gdje ima, evo, Prukljansko jezero, to je Prukljan, samo mjesto Prukljan. Da, perfektno je. Nažalost, još smo selo. Još selo je. Ali ljudi dosta i ne znaju za ovako fenomenalne lokacije. Znači, blizu je Skradin, tu je jezero, ja sam se ovdje kupao prvi put 2008. godine. I, nažalost, dobio sam sunčanicu, pošto sam cijeli dan nije se izlazio iz vode. Bilo je baš interesantno meni tada. Znači, tu je bilo 2008. Eto, 18 godina prošlo tada. I došao sam bratom i njegovom ženom i djecom i nismo izlazili iz Prukljana koliko je meni bilo lijepo. Stvarno ovaj kraj izuzetan, suvišno pričate, evo ja sad, nema nikakve cenzure, ništa ja tu ne montiram, direktno ovako snimam da vidite. Ovaj predivni kraj. Drugačije od moje Bukovice, ali svaki kraj ima svoju neku ljepotu, to da kažem tako. Evo, sad smo se spustili dolje, da malo zero prosjedimo i da vam malo Ilija ispriča o svom mjestu. Ilija, šta ti kažeš? Ti se, prvo da ti pitam, koliko ima da si vratio se ovdje, da si došao živjeti? Ma dobro, ja sam konstantno ovdje. Aha. Dušom i tjenom ovdje, evo, prvo bih htio pozdraviti. Aha, živio. Tvoje. I tako, evo, pitanje je bilo šta pijem. Šta piješ? Pijem, ovo je dizel, inače čuveno njemačko piće. Mješavina kole i pive. Nikad nisam probao. Neka proba, vrhunsko, inače ljeti mi to pijemo, pogotovo na jezeru. Evo, nalazimo se na jezeru, ovo jezero nije more, tako bi ja rekao. Dvije rijeke se ulijevaju unutra, s jedne strane Krka, s druge strane Guduća, poslije ćemo ići do Guduće, pa onda ćeš vidjeti i tamo i snimiti, prekrasno je, samo još krokodili fale. Kad budemo dole na obali, vidjet ćeš isto, tamo ima jedan otočić, zove se Stipanac ili Gavanovi dvori, on ima isto neku svoju priču. Interesantno je da je taj otok povezan sa poluotokom, koji tamo zove se Školj, povezan je sa takozvanom rimskom cestom, rimski put je tamo. Ovo je vjerovatno prije 1000 ili 2000 godina bilo niži vodostaj i ovo je bilo vjerojatno neka bara i taj otok je bio povezan sa tom cestom. Znači na tom otoku se isto nalazila neka crkvica, najvjerovatnije, rana kršćanska. I kad je bonaca i kad je jutro i kad je mirno, ta cesta se vidi. Često puta i jedrilice zapnu sa svojom koblicom, tako da tamo moraju paziti moreplovci kad putuju. Ali je prelijepo, tamo se mi kupamo i tako, volimo provoditi vrijeme, pogotovo ljeti. Ajde, zdravlje. Živio, zdravlje. Izgleda bukvalno kao da smo na moru, a kažem vam jezero je. Fenomenalno izgleda, sad ćemo da se spustimo autom dolje, malo snimimo dalje da vam pokažem kako to izgleda. Ilija mi je domaćinstvo, sigurno će mi pomoći dosta. Odmah je lakše kad neko tu ima iz sela, odmah je druga priča.
Baja mi. Evo, spreman sam, čekam, krećemo. Ilija, reci mi, ovakav kamen imam i ja u Smrdeljima, samo manji, a šta ovaj tvoj predstavlja? Ovo je kao kamen mudrosti. On predstavlja vertikalu, kao što vidite on je vertikalno postavljen. Ja to volim, ja sam to vidio inače od ovoga Osmanagića iz Visokog, iz Bosne. A, znam onaj, da. Koji tamo postavlja ona njegova čuda. I onda sam i ja došao na tu ideju. Tako je. Aha. Ja sam ga postavio tako u smjeru jezera, Aha. tako da mi znam... Znači ima koordinate. Tako. Da znam u svakom momentu gdje moram ići. Da, trebalo je ovo postaviti, da. Fino. Sviđa mi se, volim i ja ovako da ima, kažem, mi smo razbijali lice pa smo tako ostavili jedan kamen. A spazio sam odmah ovaj tvoj kad sam ušao ovdje u dvorište. Ima 2 tone i 230 kila. Stvarno? Skoro pa ne. Skoro, mislim bager ga je dizao. Aha. Ja ga nisam siguran. Mačko, mi idemo sad dalje, tebe ostavljamo kući. Kako je ovdje dobro, da. Prošli put sam tu, ti si vidio taj snimak, kad sam u vodi je bilo, kako se to zove? Izvor. Bio neki još naziv, ja ne znam, zaboravio sam. Ali Fontana. ne znam, razni komentari su bili. Ali izgleda... To nastane kad ima puno kiše i kad bude, gotovo zimi. Kako kad, mislim ovo je kršno tlo i ono svake godine je drugačije, nekad mijenja svoj tok. Ali onda ima puno podzemnih voda na kraju dana, svi godine, tako se uskrbi. A gdje si naučio plivati? Možda se ne sjećam. Pošto sam ja na bazenu naučio, ali rekao nisam na moru. Ali kažem, ovdje sam tad, baš je bilo ekstra kad smo bili tad. Stvarno zapamtio sam, poslije toga se nisam više nikad kupao ovdje. Ne znam zbog kog razloga, ali išao sam na more. Tako da je ova lokacija mi je ostala samo ovako da dođem, obiđem malo. Mirno je. Često se ljudi ode plaše te trave i to. Da, nije urbano, nije ni toliko još turistički uše. Ja volim to glavno. Jel moguće? Jeste. Uhvatit ćemo ga, doći vam. Sad ćemo ga stići. Ovaj šešir mi je bio razlog da uđem u Prukljinsko jezero poslije 18 godina. Nije, dobra je. Što je prijatno. Aj, kako je dobro. Evo ga šešir spašen je. Nije otišao daleko. Što prija je. Kako izvlači iz topala, onako, baš se osjeća super. Evo, šešir je spašen. Još 5 minuta i upali u janjaka. Sad smo u kadru bojica. Spašeno. Mene inače zovu Rade Srbeđija, iako nisam. Ali Jeste, ti imaš htio sam reći za razliku od mene koji ima bukovački izgled, ti imaš dalmatinski izgled. Nemam pojma, ja sam inače po duši Bosanac, ali dobro, rođen sam tu i svi su moji preci tu već dugo, šta da radim. Da, a pazi, nismo ni puno daleko selo od sela, a i drugačije pričamo, a drugačije i vizualno smo. Ovdje kažem ti, ako okreneš kameru, Aha, ako okrenem, da, vamo, evo sad ćete vidjeti. Da. Evo vidiš, tamo je znači ušće rijeke Krka. Evo, da zoomiramo da vidite. I ovaj mulo, ovo što je ispred nas, vidiš kako je ono lijepo, nekad su tu se vezali brodovi. Aha, vidim. Živjeli od toga. Da. Pa je li sad ovo je zaštićeno za pecanje i to, ne znam, pretpostavljam? Sada je više manje. Aha. Nekad nije bilo, ja se još sjećam vremena kad su ljudi bacali mine. Aha. Ima jedna knjiga, nedavno sam čuo, zove se Djeca, kako se zove onaj što je izumio dinamit? Po njemu je ova nagrada Nobel. Zove se knjiga Nobelova dica. A to ti je knjiga o tome kako su ljudi bez prsta ostajali, pogotovo to odnosi ove Skradinjane, pošto su nekad s tim se bavili, na taj način su lovili ribu. Ali dobro, to je sad zabranjeno, naravno, hvala Bogu. Ali još ima ribara. Često dolaze, pogotovo iz ovog tu sela preko puta. To je Rasina, i se jako lijepo selo. Mi smo porijeklom od tamo došli jednog dana. Davnoga. A tamo, vidiš isto, tamo je kanal, lijevo između. I od tog, uz taj kanal dođeš do Šibenika. Iz Šibenika ideš dalje, prema jugu ili sjeveru, kako god ti je draže.
desno, znači imamo znači otok, kao što vidiš ovaj stranac, Gavanovi dvor, ima neka priča, sada ne družimo tome, ali sami Aha. nisu najbolje, ali navodno da su živjeli tu Gavan i Gavanuša. I ovaj je napravio neko da izvedete sranje i tako onda je poplavilo ovo jezero i ti dvori su poplavili. Ali sam malo ljubomoran što vi imate jezero, ja nemam u mom kraju, a dobro imam Krka mi je 6-7 km, ali nije ovako blizu ko vama u selu ovdje Prukljenu. Krka je bar hladnije. Ljepše za kupat. A sad su zabranili kupat, to je nažalost. Mislim da ovdje još nije razvijen turizam, ono, kao u smislu da je onako masovno da ima turista. Mislim, bile bi onda uređene i evo, bilo bi vamo sve isto plaže još tamo naprijed, bilo bi nasuto. Jeste. A. Tu gdje sad sjedimo, to je uređeno. Da. Nedavno. Nasipan pijesak. Hvala ide našem gradonačelniku Antoniju Brajkoviću. Fenomenalan lik, zaista predivan čovjek. I tako, ali gledat ćemo da jednog dana povežemo ovu plažu sa Skradinom, nekako sa nekom šetnicom. To bi isto bilo korisno. Nedavno smo baš dobili neku analizu, ovi neki, kako da kažem, ljudi i agencije koje se bave turizmom, oni su došli do zaključka da ode u ovom, da je Skradin nerazvijen turistički grad, mislim nerazvijen u smislu, ako ga poredimo, ne znam, s Primoštenom, Dubrovnikom, Provinjom i tako dalje, i da bi valjalo raditi na tome. Ali opet, tu u prosjeku se turisti ljeti zadržavaju otprilike 1 dan do 2, naravno vide slapove Krke, to možu 2-3 sata obići i onda oni idu dalje. A za ih zadržati malo više, malo duže, potreban je neki sadržaj. Moraš nešto više ponuditi. Ovdje ima i prostora, ima i čak nedavno su, sad kad budemo išli prema rijeki Gudući, tamo na kanjon rijeke Guduće, tamo postoji te staze za bicikliste, ali jednostavno kao da je to nekako u zaboravu. I možda bi trebalo na tome raditi još. Ili čak neku šetnicu, bukvalno odavde do Skradina napraviti. Meni se čini nekada da je neke stvari bolje kad nema previše turista, jer onda, mislim, s jedne strane je dobro, s druge strane turizam znači za ekonomiju zemlje i tako dalje, i za financije, i za stanovništvo. Jadran zaista živi, ako ćemo biti iskreni, živi od turizma. Dobro, ima vremena, za Prukljan će biti vremena. Šta se reka, idemo sad u buduće? Idemo. Kod jedne štale, ajmo reći. I evo tu je naša, kako da je nazovem, nije sugrađanka, nego... Pa da, naš tu mještanka, da. Ne ostavljaj stara auta, smeće i mačke. Zar nije dobro? Evo, nisam prošao do sada. I mačke. Genijalno. Ali ima i kod nas u selu pase, tako da molim vas ne ostavljajte pase po Bukovici, Štence i ostalo. A ne, stvarno. I kod nas ostavljaju, dođu tako iz, ne znam, izgrada i ostave pase. To je grot. Svašta, da. Evo, sad krećemo prema drugoj rijeci koja se uljeva u Prukljansko jezero, to je Guduća. S ove naše desne strane, evo, malo ćemo reklamirati ovu plantažu. Tu je jedan gospodin iz jednog obližnjeg sela je tu posadio, ne znam koliko, nekoliko tisuća. Ima dosta baš. Oko 1000 tih stabala i zaista to lijepo i uredno izdržavaju i beru. Za pohvalu, ima ih baš dosta, stvarno, ovo nisam vidio ovako veliki broj. Tek početak. Da. Ima gore, ja mislim, bome kilometar i pol. Ozbiljno se radi, znači, na tome, da. Ovdje je sada, ulazimo u jednu, ajmo reći, divljinu. Vidim, ovo već me malo vuče na Bukovački kraj. Ovako ovi putevi. Ovdje su, ajmo reći, bila polja nekad, tu su stari naši sadili svašta. Mislim, nekad je najviše tih vinograda, bilo, danas je najviše masline. Nekad se je pilo bome dobro, a danas se samo umače ulje. Nažalost, promijenilo se sve. Evo, ovdje sad prolazimo preko jednog mosta. Mislim da se zove Mokrice ili tako nekako. Ovdje je bila neka jaruga koja je nekad bila čak tekla je voda cijelu godinu. Sad je to sve presušilo. Kao što sam rekao, ovaj kršni teren i tu se ta, kako da kažem, taj tok se mijenja.
vjerojatno svake godine dole promijeni se ili pitaj Boga malo neka erozija ili šta ti ja znam, ja nisam, kako se kaže, ja nisam iz te struke, ali pretpostavljam. Nema šanse da Buda sam zna za ovo doći, to je, nema teoretske, ali eto super. Pa. Ovo je krš, tu sam prije jedno mjesec dana vidio jednog poskoka, tako da ovdje ih ima koliko voliš, ali tako ih ima svugdje. A da, sad po cesti vidim često zgažen ja Da. Prije neki dan sam imao baš galeba Kako jede, a? Da, ali dok sam ja prišao to je bilo. Ali dobro, vidiš ovdje se račva. Da, sad ćemo mi kamen, tu desno. Aha. I još malo pa smo gore. Se nastavlja. Evo ga, molim vas pogledajte. Neka zasnimo ovo, da. Evo, dolazimo polako na vrh Brine, bi tako rekli naši stari. Ovo je jedan lijepi maslinik, a malo ćemo promovirati moju rodicu. Nešto želi ga prodat, ne znam koji joj je vrag. To, tako. Ali ja vidio kako ovo lijepo sređeno. Vidiš ti kako su masline, kako je to uredno, kako su velike masline. Grota je to prodavati. A koliko je to trebalo muke i posla i rada, da. Dobro, ono sigurno nije to. Ali dobro, svakako, ko god je to radio, svaka čast. Bilo je I baš... vidiš ovaj zid i sve to, kako je neko mora to vidim. Godinama i onda su ovo očistili tu, znači tu ledinu i onda su imali, prije su tu naravno, kao što sam rekao, bili vinogradi, ljudi su više pili, više se družili, više razmnožavali. Da. Ali tako, dobro, crno vino kažu da mušku djecu. Eto vidiš. Ne bi zna naći ovo da nije Ilije. Čuo sam ja za ovu lokaciju, ali jako teško za pronaći. Tako da imam ovu privilegiju sad da snimim, da vidite. Ovo do sad nisam snima. Koja ljepota. Malo ćemo ovako, da nema neke zmije. Misliš? Kao nasloni se ovako, kao ono. Aha. Jest. Evo, ovo nam je znači, kako je to sad napušće neko, kraj te rijeke Da, Dugače. evo piše, ovdje na tabli piše Donji tok, da, evo snimit ću tablu baš da bi se vidjelo, da. Evo piše Krka Donji tok, da. A samo ovdje još fale krokodili. Jel da? Evo, ako pogledaš tamo naprijed, evo tu su bile nekad livade, ljudi su tu, ajmo reći, kosili travu za stoku. Ako malo bolje vidiš, znači tu sa desne strane se ulazi u tu, ajmo reći, jarugu, to je na kraju dana široko, ne znam, 4, 5, 6, 7 metara i onda ide ovako jedan nes, sve tamo iza onoga brega i tamo se dođe do takozvanog Garinog kuka, to je jedan izvor. Kako se zove? Garin kuk. Garin? Po Garavom, nekom čovjeku, vjerovatno. I tamo smo mi nekad roštiljali, tamo ima znači, jedan izvor pitke vode, naravno. I nekad se, tako da kažem, ljudi su često obilazili ta polja, kosili to sjeno na brodove, onda krcali i vozili na prugljene bilice u Rasinu, znači to je... Evo, gledajmo, da vidim kakav je ugled, evo vidite, stvarno je. Milina jedna za doći ovako i dovesti curu ovdje kao impresionirati. Da. Treba samo paziti, prošlo kad sam bio s jednom curom, po 2 krpelja smo dobili. Mislim, skinuli smo. Aha, da. Eto vidiš, i to ja se svukuda provlačim, ali isto nešto ne obadivam na to. Evo tu na lijevo, kad pogledaš skroz na lijevo, tu sad počinju ti maslinice, ali to ćemo možda malo kasnije. Aha. Ako nam se bude dalo. Da, ako nam se bude dalo, nastavit ćemo tamo, da. Tako, šta bismo mogli za kraj reći našim gledalcima, neku priču ovako. Dobro ti imaš te priče. Najbolje ništa. Najbolje ništa. Ne bi, kako da kažem moj brat, da ne bi rekao nešto pa da te nije. Da. Priroda čini svoje. Jest. Moramo ostati naravno skoro s prirodom. Jest. Prosto ovdje čovjek kad dođe mu nekako da
bukvalno začuti i da sjedi i gleda. I da uskoči u rijeku. I da, ja sam malo primao želju da uđem kupio da zaprimam drugom prilikom. Voda je predivno se podlijeti, pogotovo ko ima broj, Jel da? naravno to se može priuštiti. Je splivaj kad dođe? Aha. Tu bude malo hladnija voda, pošto je jezero sad prije. Naravno, onda ima i zmija i to, ali nema ih tu u dubini, one putu u šelarinu. Da su domaće. Da, ovdje koliko je čisto mogao bi piti i plivati u isto vrijeme, koliko je dobro. I šta je to ovim kadrom? Za kraj, Da. drugi put ćemo se vidjeti svi zajedno opet, vjerovatno tamo na Darinu, na neki roštilj. Naravno, to ne smijemo javno govoriti, da nas ne bi vatrogasci ganjali, ali šalim se, mi ćemo sa svojim nešto biće spečano, malo vina, jamnice, radenske koje od kiseljaka i ušto kao nekad davno. I kao mladi smo to dolaze kad godinu, ubavi se i to svoje priče naše za cijeli život. Da. Eto, hvala ili na razgovoru i na druženju i što bi ugostio u njegovom kraju. Za ovaj put smo Okocku stigli i eto, nismo htjeli više. Za drugi dio ćemo ostaviti razgovor. Veliki pozdrav s ove izuzetne lokacije, pa do sljedećeg viđenja. Svako dobro, živi bili, pozdrav, evo, prebacujem.